Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza kandi abifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 10 Mutarama 2023. Numwanya tubagezeho mu makuru yavuzwe mu binyamakuru n'ibitangazamakuru none nge ni Jean Dodier Karnijabo. Babiri mu batangabuhamya bavuze ko batazi Dr Rutunga woherejwe n'Ubuholandi. Papa agiye guhura n'abakozweho n'intambara ya M23 na FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 bwageze muri Afrika y'Epfo. President Ramaphosa atumiza inama yo kuyigaho. Naho Uburusiya bwo bwashinje Uburayi gukoresha ubutinganyi mu mugambi wo kugabanya abatuye isi. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Ikaze muri aya makuru arambuye duhere mu kinyamakuru Umuseke cyanditse ko Minisante yijeje gukemura ikibazo cy'abaganga bake bituma bataruhuka. Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko Ministeri ayoboye iri kwiga uburyo yakemura ikibazo cy'abaganga bakiri bake bigatuma batabona ikiruhuko. Yabitangaje nyuma y'inama ya Minisitiri yemeje ko amasaha y'akazi mu Rwanda agomba kuba 8 kakazajya gatangira saa 3 z'igitondo kagasozwa saa 11 z'umugoroba. N'amabwiriza yatangiye kubahirizwa muri uku kwezi kwa mbere akazagabanya amasaha y'akazi kuko katangiraga saa 1 z'igitondo nko mu nzego za leta, ahandi kagatangira saa 2 kagasozwa saa 11. Minisiteri y'Ubuzima ariko yo iherutse kuvuga ko abaganga iyo gahunda itabareba. Itangazo ryayo riherutse gusohoka rivuga ko abaganga bagomba gukomeza gukorera ku masaha bari basanganywe, bigakorwa mu rwego rwo gukomeza guha abaturage serivisi nziza nkuko bisanzwe, ibintu bitanyuza abakora mu nzego z'ubuvuzi. Abaganga bavuga ko n'abari abanyarwanda bafite abana bagomba kujya ku ishuri ku gihe cyagenwe, bityo ko nabo bakwiye koroherezwa. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umubare muke w'abakora mu nzego z'ubuzima gikemuke nabo bajye baruhuka. Yagize ati uko bimeze uko abaganga baravunika cyane kwa muganga. Bakora ibyiciro bibiri, ni ukuvuga hari abakora amasaha 12 hari n'abayarenza, bitewe n'aho akora usanga abantu bagenda bagerageza kuruhurana. Ariko ikigaragarira buri wese kinazwi kandi cyanagarutsweho muri iyi minsi nuko abaganga bakora amasaha menshi. Ikiri gukorwa rero nuko ku rwego rwa Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo icyo kibazo tugikemure nuko turi gushakisha uburyo twabona umubare munini w'abaganga. Hari aho dufite umuganga umwe babiri cyane cyane ab'inzobere, hari aho dutangiye kugira umubare munini cyane mu baforomo n'ababyaza. Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda yavuze ko hatangiye gukorwa imbonerahamwe ku bitaro bitandukanye hagamijwe kunoza gahunda yo kongera umubare w'abakozi. Dr Sabin Nsanzimana yijeje abaganga ko uko umubare uzajya wiyongera wabo hazajya haboneka umwanya w'ikiruhuko. Ubusanzwe itegeko ry'umurimo mu Rwanda rigena ko umukozi akora amasaha 45 mu cyumweru, mu gihe muri aya mabwiriza biteganyijwe ko ari amasaha 40. Ikanyinya, umukobwa w'imyaka 17 yatawe muri yombi akekwaho gucuruza urumogi. Mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge abagabo 4 barakekwaho ubujura n'umukobwa w'imyaka 17 agakekwaho gucuruza urumogi. Bakaba batawe muri yombi. Mu bafashwe harimo Karegeya Izayi w'imyaka 40 ukekwaho kwiba amabuye y'agaciro na Irafasha Kelly w'imyaka 20 ukekwaho kwiba insinga n'ikoti rya gisirikare. Hafashwe kandi Nsanzimfura Gaspard w'imyaka 31 ukekwaho gushikuza abantu, Nkuru Nziza n'umukobwa w'imyaka 17 witwa Ishimwe Neri ukekwaho gucuruza urumogi. Uwanyirigira Clarisse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya yemereye ikinyamakuru Igihe iby'aya makuru, anasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe. Ati abaturage turabasaba ubufatanye mu kwirindira umutekano no gutangira amakuru ku gihe mu bishobora guhungabanya umutekano. Mu gihe iperereza rigikomeje, aba bafashwe bose bari kuri station ya polisi ya Kanyinya aha mu karere ka Nyarugenge. Babiri mu batangabuhamya bavuze ko batazi Dr Rutunga woherejwe n'Ubuholandi. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya mu rubanza ruregwamo Dr Rutunga Vena wahoze ari umuyobozi mu kigo cya Izari Rubona. Urukiko rwahereye ku mutangabuhamya Jean Habimana wagaragaye mu mpuzankano isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda kuko afungiye muri gereza ya Huye kubera ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi, akaba yarakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 15.
uyu musaza w'imyaka 78 y'amavuko ugenda acumbagira akaguru k'iburyo yavuze ko yakoraga mu kigo cya Izari Rubona adoda imyenda, akaba yaracumbikiye umwe mu bakozi ba Izari Rubona witwaga Ndamage George waje kwicirwa muri icyo kigo ariko ataza bamwisha bari bo. Yavuze ko yabonaga Dr Rutunga Venant nk'umutegetsi muri Izari Rubona ariko nta gikorwa cye azi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yaba yarakoze nka ubwe. Uyu mutangabuhamya yavuze ko ubuyobozi bwa Izari Rubona bwari bwaratanze intego kuzabona Ndamage George na Seromba bakoraga muri Izari Rubona bazahembwa inka, maze abaturage batangira kubahiga bashaka gutsindira iyo ntego. Urukiko kandi rwumvise umutangabuhamya Nzeyimana Jean de Dieu wo uvuga ko Dr Venant atamuzi. Uyu musaza w'imyaka 64 nawe wakatiwe igifungo cy'imyaka 19 ku byaha bifitanye isano na jenoside afungiye muri gereza ya Huye, akaba yari yambaye impuzankano iranga abagororwa mu Rwanda. Yavuze ko ubusanzwe yari umuhinzi aho yari atuye i Mugogwe mu karere ka Huye, akaba yaragiye mu bitero byicaga abatutsi bari bahungiye muri Izari Rubona babitegetswe n'ubutegetsi bwa segiteri bari batuyemo ngo bafate intwaro gakondo zabo bajya kurinda inkengero z'aho abatutsi bari bahungiye, maze abasirikare barasa impunzi ubashije gucika yagera mu baturage bakamwica. Nzeyimana yavuze ko umukozi wa Izari Rubona Seromba yiciwe aho yari atuye Mugogwe ndetse ko yishwe n'abaturage bari baturanye. Urukiko kandi rwumvise umutangabuhamya Vianney Mwitende kimwe na bagenzi be nawe yari yambaye impuzankano iranga abagororwa mu Rwanda, akaba afungiye muri gereza ya Huye. Yakatiwe imyaka 30 y'igifungo kubera ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Uyu afite imyaka 70 y'amavuko, akaba yabwiye urukiko ko Dr Venant amuzi ku izina. Urukiko rumweritse isura, nawe yavuze ko atazi Dr Rutunga. Yavuze ko yari aturiye Izari Rubona hamwe n'abaturage bagera kuri 500 bagabye ibitero bajya kwica abatutsi bari bahungiye muri Izari Rubona babitegetswe n'ubutegetsi bwa segiteri. Yabwiye urukiko ko aribwo akibona Dr Rutunga Venant. Yavuze ko impunzi zari zarahungiye muri Izari Rubona zari zifite ubushobozi bwo kunesha abaturage n'abapolisi, hifashishwa abasirikare ari nabo baje barasizo mpunzi ntizabona uko zirwanaho. Dr Venant Rutunga yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda, akaba aregwa ibyaha bitatu ari byo icyaha cya jenoside, icy'ubufatanye cyaha muri jenoside no kuburimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ibi byaha arabihakana. Urubanza rwe rurakomeza kuri uyu wa gatatu humvwa abatangabuhamya bandi batatu. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yarasanye n'abarwanyi ba FDLR. Umutwe wa M23 ukomeje imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri warasanye n'abarwanyi barimo aba FDLR na Nyatura. N'abarwanyi uyu mutwe uvuga ko bamaze iminsi bafatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu kugabaho ibitero. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Radio Okapi yatangaje ko imirwano yakomeje guhera hagana saa 11 z'urukerera M23 ihangana n'imitwe ya Nyatura, Collectif de Mouvement pour le Changement muri segiteri ya Katwiguru iherereye mu birometero 20 mu burengerazuba bwa Kiwanja muri teritwari ya Rucuru. Amakuru avuga ko ari abarwanyi b'iryo huriro bagabye ibitero ku birindiro bya M23, imirwano ihita irota kugeza mu gitondo. Iyo mitwe ngo imaze iminsi igaba ibitero ku duce tugenzurwa na M23. Radio Okapi yatangaje ko ku ruhande rw'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Rucuru umutuzo ari wose nyuma y'imirwano yabaye ku wa mbere. Yakomeje igira iti aho naho abarwanyi ba M23 barasanye n'abarwanyi b'abahutu bakomoka mu Rwanda ba FDLR. Ntabwo imibare yabaguye mu mirwano muri utu duce tugenzurwa na M23 yatangajwe. Muri iki gihugu Papa agiye guhura n'abakozweho n'intambara ya M23 na FARDC. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis arateganya guhura n'abakozweho n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa M23 uhanganyemo n'igisirikare cya leta ya FARDC. Radio Okapi yatangaje ko azagera muri Kongo ku itariki ya 31 z'uku kwa mbere, nyuma agahura n'imiryango yavanywe mu byabo ndetse n'abarokotse muri iyo ntambara. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo cyahuje Minisitiri ushinzwe itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya hamwe n'intumwa ya Papa muri Kongo Musenyeri Etole Balestrero, basabye abanyekongo bose kuzakirana urugwiro umushyitsi w'imena. Musenyeri Etole yavuze ko mu bandi azahura nabo ari abakora muri societe civile, atazahura kandi n'abahagarariye inzego bwite za leta, societe civile, abadiplomate. Ku munsi ukurikiye azatangira ubutumwa Indore aho isi yose izamukurikira. Nyuma azahura n'itsinda rigari ry'abavuye mu byabo, impunzi zaha muri Kongo. Ku gicamunsi cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri azahura n'abakozweho cyane cyane n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri bazaba bahagarariye abo muri Kivu ya ruguru, y'epfo, Ituri, bakazagaragaza uko ibintu byifashe n'ibyo banyuzemo no kwakira ubutumwa bwa Papa azabageza ku banyekongo. Yavuze kandi ko tariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri Papa azahura n'urubyiruko kuri stade ya Martyr. Kuri Musenyeri asanga umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi azahesha umugisha Kongo ubutumwa bw'amahoro, agasaba abanyekongo kuba umwe, by'umwihariko agasaba abarokotse ubwicanyi bwo mu burasirazuba bwa Kongo gukomera ku bw'ako kaga bahuye nako. Mu gihugu cya Somalia ho abarwanyi ba Al-Shabaab basaga 60 biciwe mu gikorwa cya gisirikare.
Minisiteri y'itangazamakuru yatangaje ko byibuze abaterabwoba 61 ba Al-Shabaab bishwe, abandi benshi barakomereka muri Somalia nyuma y'igikorwa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza n'umutekano. Iki gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba ufatanya na Al-Qaeda cyashyigikiwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ba Somalia mu ntara ya Shabelle yo hagati. Minisiteri mu itangazo ryayo yavuze ko iki gikorwa kibasiye imitwe itwara gisirikare byibura abagera ku 150 bateganyaga gutera ingabo z'igihugu. Guverinoma yavuze ko abaterabwoba ba Al-Shabaab nabo bakubiswe mu gihe barimo kwitegura gutega ibisasu muri ako gace nk'uko inkuru ya Anadolu Agency ibivuga. Minisitiri wungirije ushinzwe amakuru muri Somalia Abdulrahman Yusuf Al-Adala waganiriye n'abanyamakuru mu murwa mukuru Mogadishu yavuze ko uyu mutwe watsinzwe bikomeye kandi ko umugambi mubisha barimo gutegura gusenya inkambi y'ingabo z'igihugu mu nkengero za Hawadel waburijwemo. Ni igikorwa cya mbere cya gisirikare nk'iki gikozwe n'ingabo zishyigikiwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu kurwanya iterabwoba muri Somalia kuva uyu mwaka watangira. Muri Afurika y'Epfo ho haravugwa ubwoko bushya bwa COVID-19. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo uyu munsi yakoranye inama n'abagize National Coronavirus Command Council ngo bige ku bwoko bushya bwa COVID-19 bwabonetse muri iki gihugu muri iki cyumweru. Ubu bwoko buzwi nka XBB 1.5 bukaba bumaze kuboneka kandi mu Bwongereza no muri Amerika aho bwabonetse mbere kandi bwiganje. N'ubwoko bwa COVID buva ku bwamenyekanye cyane ku isi bwa Omicron kandi bwandura vuba cyane. Ramaphosa kuwa mbere yemereye abanyamakuru ko ari guteganya inama none kuwa kabiri asaba abatuye iki gihugu kudakangarana. Yabwiye ikinyamakuru Eyewitness News ati tugomba gufatirana vuba tugakora iyi nama ejo nyuma hari amakuru azatangarizwa igihugu. Bamwe bavuze ngo ese tugiye kugira ibyo tubuzwa guma mu rugo n'ibindi byose. Icyo dushaka ni ukugira amakuru kubirimo kuba kuri ubu bwoko bushya. Mu cyumweru gishize abahanga bo muri OMS bemeje ko ubu bwoko bushya bwa COVID-19 kugeza ubu bufite ingufu zo gukura kurusha andi moko yose ya COVID yabayeho. Afurika y'Epfo yagize abantu barenga miliyoni 3 banduye COVID-19, umubare wo hejuru kurusha ibindi bihugu byose muri Afurika. Ahahoze ibiro bya Perezida Biden hasanzwe inyandiko zibanga zitavugwaho rumwe. Minisiteri y'ubutabera muri Leta Zunze za Amerika irimo gusuzuma inyandiko zibanga zishobora kuba zarabonetse mu byahoze ari ibiro bya Perezida Joe Biden nk'uko White House bivuga. Umwunganizi mu mategeko n'itsinda rishinzwe kumuburanira bavuze ko 10 mu madosiye yavumbuwe mu kabati gafunze mu kigo cya Penn Biden Center i Washington mu kwa 11 k'umwaka ushize avumburwa n'itsinda ry'abanyamategeko rya Biden nk'uko umwunganizi we yabitangaje. Icyo cyiciro ngo cyashyikirijwe ububiko bw'inyandiko z'igihugu. Uwabanjirije Biden muri White House Donald Trump ahanganye n'iperereza arimo gukorwaho ku kibazo nk'iki cy'amadosiye y'ibanga yasanzwe mu rugo rwe muri Florida nyuma yo kuva ku butegetsi. Nk'uko byatangajwe n'umufatanyabikorwa wa BBC muri Amerika CBS News, FBI irimo kugira uruhare mu iperereza ku nyandiko zashyizwe hanze zibanga zasanzwe mu kigo cya Penn Biden. Naho umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze za Amerika Merrick Garland yasabwe gusuzuma izo nyandiko. Ku munsi w'ejo kuwa mbere Depite James Comer umurepublikani ukuriye komite ishinzwe kugenzura inteko yatangaje ko kwita kuri izo nyandiko zabonetse mu byahoze ari ibiro bya Biden byazamuye ibibazo ku kutabogama kwa Minisiteri y'Ubutabera. Dusoreza aya makuru ku Burusiya bwashinja Uburayi gukoresha ubutinganyi nk'intwaro yo kugabanya abatuye isi. Umunyamabanga w'inama ishinzwe umutekano w'Uburusiya Nikolai Patrushev yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukoresha amayeri menshi arimo ubutinganyi bagambiriye kugabanya ku isi abantu badashaka. Mu kiganiro kirekire yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko uburengerazuba bufite imikorere yo gushyira imbere imyifatire n'imibereho y'abanye na kamere muntu hagamijwe kwishyira imbere no kwigwizaho ibyo bashatse. Ni ibintu ngo biri mu nyungu z'icyo Uburusiya bukunda kwita Golden Billion, bushaka kuvuga agatsiko k'abantu bagera kuri miliyari imwe gashaka guhangara kwigwizaho iby'abandi baturage basaga miliyari. Yavuze ko uburengerazuba bukoresha uburyo bwinshi hagamijwe guhindura politike z'ibihugu bukabikoreraho ibintu birimo n'isuzuma rya za virusi zikorerwa muri laboratoire za gisirikare zigenzurwa na Pentagon. Iyi ni Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Yavuze ko ari n'ibikorwa bigirwamo uruhare n'ibigo bifitanye isano n'ibyo bihugu. Patrushev yakomeje avuga ati babikora nkana bakagaragaza neza ko ubutinganyi ari igikoresho kigamije gahoro gahoro kugabanya umubare w'abantu b'inyongera badahura na gahunda mbi ya Golden Billion. Ejo hashize nibwo bamamazaga ibinyabuzima biba byarahinduriwe kamere genetically modified organisms batitaye ku ngaruka ibintu nk'ibyo bishobora guteza. None uyu munsi barimo gukangurira abagore kutabyara babyita ko ari ukurwanya imihindagurikire y'ibihe. Patrushev yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko birimo kugerageza ibintu byinshi ku bantu nk'uko abanazi babigerageje bashaka gupima ibikanka ngo bamenye ubwonko buruta ubundi ku isi. Bakunzi ba Primo Media Rwanda ni no kuri iyi nkuru y'Uburusiya ndetse n'uburengerazuba bw'isi dusoreje amakuru ya none tariki ya 10 z'ukwa mbere kwa 2023. Ndabashimiye ko bari bayakurikiye, ndabararikira kureba n'ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Jana Jean Dodier Kanijabo mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.
kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.